Manang Biyana! Kumusta kayo manan, papagayam? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo iba sa itakat nagapo kanipagayam tayo, anaglingad itinagan a merse. Ngam sakbay na palubusan dakpay amang ibasa kadagiti kablaaw tayo. Hello mampay, kada Risa Rivera, ni Jean Valenzuela, manipod mad kani RBT. Kablaawan na ni Tatay Boyet Torres di Santa Monica Itiagi Isabela, ni Sanjo di ta Hong Kong kani Ma'am Lolit at Ting. Kastimaan di surat ni Pagayam Mercy. Dear Manang Biyanang, parikot ko ti asawak, kanayo na rumwara mapanag sideline iti trabaho. Nalaing nga karpintero, iso nga adumat tagpatarimaan kan kuana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Marsay, dangaw. Nasayaat nga rod no kastalan do. Nay, anya nga iday ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, ah. Anya? Napalang amin nag-sideline. Iso nga dainggatang ko iti naimas asidain ta bakay. Kanayon nga da sideline mo alan do. Amumot ang bakay. Nalaing nga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwinan, nalaing kan. Ala, mutoy nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Kaidasar kon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya man day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak man rin nag-sideline Iso nga ating gatang ko itinaluton abulalaw. No, saan ka na marigatan nagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet mo amang isangpet kagayam iti sidaan. Pasensya ka naman say. Jakmet na panunot ng awagan ka. Iso nga gimatang aklatan ay tinaimas asidaan talita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapakan ama pan agtrabaho, landaw. Wan marsay. Adumot yung sideline ko. Ngamjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, marsay. At tangaminin ija pagtrabaho ka dagiti da doma aramintak. So, ito lang martilyo ti imatag. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagar mo saram, sakbay amapan kag trabaho. Ay, saan. Si kalaangin ti agar mo saram, marsay. Sigurado, apakaninda ko ni ija pagtrabaho. Nagsapa mo tan anapan nagtrabaho ni Lando nga asawa mo, say. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ay, nukasta. Adapay sideline ni Lando. Malaksin lang, iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Lando. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga ron. Ano kasta mo, say. Nasingpet ti nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kwa na, no di kat nagagat, kan ison ti kasingpetan nga asawa. Darling, atuyen ti kwarta. Ala amunday ta, imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman ak darling Josefa ha. Magsingpot ka talaga. Ay na. Para kan ka amin dahi tungar aramitek. Uray saan ka na mapanagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta talaan ti makaamoy iti dahito yung relasyon ta. Delikado akin ni bakat ko. Lumaamuan na nga ada sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan abaluak. Sa nga pulo na tawan tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling, di ka matanagan. Kanayon na nga umay dito'y balay mo. Uray man ni daw umayak dito, mabalay. Talaga, darling? Uy, darling.
darling. Sikaw. Aramidot dito para kin ka. Ngamin, ayayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't, Lando. Ay, agkan ka man. Sakpay nga agawid ka. Ay, Agag, darling. Di ka lang mo ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gapot ang maayatanak ka. Ay, nayunak pa'y ti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Adda ka kaun. Ni, adda manin imot mo a plastic landong. Anya ngay dagito. Ay, pansit yun ado a prutas Pagpapigsa ba kayo? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kong lakay. Ay, kaya ala, mangantang arudo na. Oras siya, mabisinak mo tayo. Landong, Apa ya? kadigdigos ko. Nagbanglo at lakay. Arak open na ko. Pangasim mo rin makapurpuro ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makapuro. Mayan, dito turuga ka. Ay, dahon malablan mo siya. Pilitom atyag mo lagat lakay. Ano kumapilit ag mulagat ang Marse. Diyan malablan na talaga. Magkindi mo na talaga ti mata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo kayo? Tatang, ato ti kwarta. Ha? Ay, day. Ha? Sang ribo mo't day tayo awat mo, Lando, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito sa ngaribo. Imbag lang igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman ang karod ano kasta barok. Dayta at yung manugang saan anaimaw. Tang, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, mun barok. Ado, ti kwartam ita. Uwan, tatang. Adda ngamin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga adda sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Uwan, tatang. Mom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsuta ko nga agtrabaho. Sapay adda maintenance ko nga agas para iti high blood ko. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asaan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ako na yan. Ay, kung kaya, adda ko maipagkak. Anya dayta. May papan ka diti kwarta, darling. Kahit ko kumati baro a cellphone. Ay sana parikot dayta, darling. Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, uray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talaga nga ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikatibiyag ko. Nga uray amok nga da nasawa mo. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo da? Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawadwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alona. Ni Marcy, tata. Awang may jabalay da? Ay, nagudong ni Marcy. Anyaya ti ibagam king kuana. Kwa. Ay, isuntulangan ti pangibagaak, tata. Napatagla unay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro? Ha? Nakakita ka iti milagro alona? Ay, ti kayat ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Marcy ti pangibagaak, tata.
Apay ka no asap sa pulin nak ni Alona, tatang. Ay, ada ka do'y baga na nakita na amilagraw. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwana. Di naman imbaga kanyak no anya day ta amilagro nakita na. Tatang, amangan no sa bali milagro, ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga ta siyak pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Ada akaw? Unlakay. At naman ang plastic na imot mo. Uwan bakit? Baro a cellphone da ito. Kan nagkatak mo tin iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kitaag man. Bakit? Narita. Nagpintas mo't a cellphone da ito'y. Sigurado anangina da ito a cellphone lang da. Uwan bakit? May isa kadagiti kang ina na cellphone da ita. Hindi ka matanagan. Taigatangan ka mo't iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw? Uwan! Kakisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan ka mo't iti cellphone mo. Alona, sikamot ti masabat ko. Ala ka lando. Apa na ibagam kanyak da ita? Papanam? Mapanag iti trabaho ka. Apa, unam lang asino kang agdamag. Sige, tamapan ako. Ay, uwan ka, papalamad. Mapanak mo ti trabaho ka legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ka asawan. Pudpud no, mapanak ag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaeng. Anya? Mercy, no ag-text saktukan ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakan ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makita. Matikawak iti bagbagam, Alona. Hey, basta urayam ti text ko. Tao may kaadagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marcel, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawin. Adong amin, daramidag. Wan lakay. No mabisin ka, adayong batik amakan ni Jalamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wan lakay. Siya kunti makaam mo. Malamapan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. Sige nga bakit? Mapanak ko. Di Alona tinag-text kanya. Ha? Darasak ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, nagsuga ko na. Adong tingin lang ko. Mabaling ka rin take out, darling? Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando! Anya ti kayat asawan da ito'y? Ah. Babaim ka di da ito'y abakat? Kuya Marcel. Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. Anay, Marcel. pungutan, nagsakit. Marcel, isartin mo matay ta. Di ka kumakiskantalo dito, ha? Darling, anawam ti asawam, masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y... Nanay ko! Marcel! Marcel, pinuram mo ito nagitikawas ko. Awanan kayo ti bain lang to. Sa balimat gayam a sideline tar aramidam. Nag-sideline kay ti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang, Marcel. Ginaragari na klang di abakat. Jak mamatikan ka. Ala, pumanaw ka
Kanlando, di kan kasapulan itibiyag ko! Mercy, pakawalan na kanina, Mercy. Di na ko mapapalawan, Mercy. Sige, I love you. Di ka parintungan. Tadi ka matla mapakawan. Mercy, pakawalan na ko na. Sutad. Sana na maulit. Tinaramit ko rin ka. Sing-sing puwit ako. Promise. Specs man. Mercy. Oray lagro nga aben ngagpakawan ta asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masyan lakmet lang arod kang kwana iso a pinakawan ko metlaeng. Nagkare adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan tuy pagayam mo, Mercy. Nasaya at kakit di ang asawa, tanapakawan mo pa ita asawam. Nagbalin mo't kidya positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan, kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag, naurnusan ti amin kada kayo. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mercy. Dito'y darama tayo. Manang! Biyanang! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.